Hi everyone. So this video clip I think is important for every one of us to know. र यो सबैजनाको लागि यो मङ्गोलाइट फेस भएको जिउपुरको आँखा सानो नाक सानो भएको जाति सबैजनाले यो जान्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्दैछ त दि ngarancho tada sokbe mirik mongoloid sokbe mirik che tanda nge nyantum di nangla shuya di gelchimbo re samgidu chechang nepali ke inji ke ani phege changma langa di shuya yin ani dikhena jo thabar di सीधा यो फोटो हेर्नुहोस् त सूर्य समगिदो Who do you think these people were? सूर्य समगिदो 콘츠 동바 콘츠 타샥당 콘츠 두글로건당 아니 사자 대수 창마라 때베이나 mirik di sure samgido chobak nangda chobak nang tugirbe can you guess chobak nang tugirbe तपाईहरुले यो अन्दाज गर्नु सक्नुहुन्छ यो मान्छेहरु को अनि at the first glance, you might think that these people were Tibetan. अनि यसरी अचानक हेर्दाखेरि यो टिबेटन हो जस्तो तपाईहरुलाई लाग्नु सक्छ त होप त्यो भएन अनि जुचो फेब्रुअरी समसम योंगिरबा त यिने दि फेबा मारे यिने ngarancho mongoloid की मिरिक ngarancho pinche yinsare it seems these people were our brothers and sisters ta dinde yinsare ta koncho di yorba korancho 동바 미충충 너구충충 딘데 여바 마세 콩조 저링보샤기요레 they keep long here 페바낭신 저링보샤기요레 they keep long here केस लामो पाल्छ अनि थन्दा Khunchu nangla yang Koranchu nangla kerik mangbo yosare they have many it seems they have many different dialects Khunchu la ta kerik mangbo yosare ani tanda Khunchu kechigi nangla nima la dawa lagi yoresa dawa la nima lagi yoresa उनीहरुको एक जातमा चाहिँ घामलाई दावा बन्ने गर्छ अरे जुनलाई निमा बन्ने गर्छ अरे यो मैले सुनेको कुरा हो so they say in one of their dialect they call sun dawa and moon nima so in Tibetan sun means nima means sun the sun dawa means the moon so tema se tangarancho ke kheba yorba linguist ani linguist cho khare lagyo resana mirik theche ke di ecophoric language like Tibetan ecophoric language khorancho ke diang phege dang delwa yebe ke resa tene di chikche
tene ta Quran zo ma gyab ga dugurba when they go to battles they yell like we do the same in Tibetan and mostly by compass. So nganchu ki gyab gurba kishar gyab sana to yell when they go to a battle or battles. Tinde ki gyab gyore sa tena ta tanda chenrik patsu the scientist khonjo sukpola yebe shik उनीहरुको जीवमा भएको जुम्रा the lies that were on their bodies, and the scientists examined those gene of the lies, and they found out that the gene of the lies in Tibet and with these people are the same. So in that way they believe that we belong to the same ethnic group or origin. Ta dizu sures shibaina an yिनीहरु को भन्नु पर्यो भने यिनीहरु अमेरिकाको खास बासिन्दा the native Americans. Khonso native Americans khonso ngoma red Indians lagi yorba thengsang native Indians lagi yore khongso re ta tanda nganchu Darjeeling ne mithe songchik ngoma America la pepe kapla ani ta pepe kapla Quran de kangbol chasa chikla temuta ga chimba yinsa one elderly man from Darjeeling went to America and he went to football stadium, and next to him was a Tibetan looking guy, and then he was looking at the elderly man who went from Darjeeling, and he came closer and closer and closer, and finally he asked the elderly man from Darjeeling, "Are you Native American?" त्यहाँ अमेरिकाको बासिन्दा रेड इन्डियन्स अहिले नेटिभ अमेरिकन भन्ने गर्छ अनि ऊ चाहिँ एउटा फुटबल खेल्ने ठाउँमा चाहिँ दार्जिलिङदेखिको जाने त्यो मान्छे त्यहाँ फुटबल हेर्नु गएछ अन्त उसको छाउमा चाहिँ भोटे जस्तो देखिने मंगोलॉइड तामाङ शेर्पा अब हाम्रो त्यो बनावटी भन्नु हैन एउटै छ हैन अन्त उ त्यहाँ फुटबल हेर्नु जाँदाखेरि एउटा भोटे जस्तो देख्ने मान्छे छाउमा थियो अरे अन्त त्यो बिस्तारै सर्दै उसको छाउमा आयो अरे आएर चाहिँ तिमी पनि रेड इन्डियन हो तिमी नेटिभ अमेरिकन हो भनेर सोध्यो अरे भन्नु मतलब एकदमै मिल खान्छ रेड इन्डियन्सहरु र भोटेमा एकदमै मिल खान्छ अनि 양띠는 탱직 단다 녜롭투치기 녜 율밀롭투치기 아메리카라 중외 로규직 시중 콩기 가리숨부도세나 ngoma Darjeelingla shuken chushi gandugi magla donyong yoken pala chigi fuchik
tanda America New York la yore sa अनि एकजना दार्जिलिङमा बसा गर्ने अहिले न्युयोर्कमा बस्ने जसको आपा चाहिँ छुसीगण्डक युद्धमा जानुभएको त्यो छोरा चाहिँ त्यो रेड इन्डियन अमेरिकाको बासिन्दा पहिलेको बासिन्दा नेटिभ अमेरिकन्स उनीहरूको एउटा गाउँ छ अरे त्यहाँ गाउँमा हेर्नु गयो अरे त्यहाँ गाउँमा चाहिँ त्यसै त जानु पाउँदैन अरे पर्मिसन पनि पाउँदैन अरे तर उसले चाहिँ कुनै कस्तो गरेर चाहिँ पर्मिसन पाएर त्यहाँ हेर्नु जाँदाखेरि त्यो मान्छेहरू रिसाउँदै थिए अरे किन तिमी त्यो के भन्छ चिडियाघरमा पुगेको जस्तो लाग्दैछ हामी जनावर जस्तो लाग्दैछ के हेर्नु छ भनेर रिसाउँदै थिए अरे एन्ड देन the son of the Khamba guerrilla warrior, he went to visit a Native American camp, and then the Native Americans were offended and they got mad at him and asked, do you think you are visiting a zoo? Do we look like animals? So the the Native American asked the boy from Darjeeling, and they got really mad at him. And then the boy showed his parents' photos to them, and then they started seeing similarities with them and the Tibetan culture, dress, and everything. And then oh, you people look very much like us. Are you Red Indian? So these people at the village asked him, are you Native American? So what I mean to say is, the appearance is so similar that even Tibetan can't differentiate Native American, or Native American can't differentiate Tibetan from Native American. And I strongly believe that these Native Americans were once our relatives. And they di look at his face. Doesn't he look like a Tibetan? So khonzo dire karsa Native American re ta khonzo phage America gi yulmi ngoma di khonzo ruba di chela ta Columbus America la yong pe chela ani khalir ta Europe ne yongken tu mangdu chinche ani mangdu chinche ta khonzo ma mangbo gyabre ma gyabne ta khonzo la chuncha weapons chuncha yakbo yo maraba tanda nupchok yakap ne pepken sola menda yore ani chezang thamala khongso mak sure bare. Finally they lost. They fought many battles and finally they lost. The reason being that they didn't have good weapons. Thamala khongso sure bare. Ta mirik diso thanda yore America la yore sakul dinde saja khashia la khonjo che du mixel di saja yore.
सचा यो रे तेने खर्चे बरसना तेने कुछ खर्चे बरसना शुआ दे फिबा नंगसिन दुआ ता दिजो नेटिव अमेरिकन्स रे खोंचो ता ngatu di yinji minji khengu gududa ता खोंचो नेटिव अमेरिकन रे ता नुचोक रे योके अनि मितेच अनि खोंचो लाता यिन्ची मिन्ची नुचोक पे लपटे नंगला ता खोंचो तांगोरे पुगुचो तांगोरे छेचे ता उचो ग्याबने चनवांगसिने खोंचो ला अनि फामातांग खाटेलने separating them from their parents. They were forced to join their school where only English was taught. Ta khonso detang bre. Ta phama dang pugu khagas ani pugu deso la ani inji ke chikpo lap ani thanda Quran sugi ke di gyapchogi yomare. They were not allowed to speak their language. Tindas chenne da khonso karas chugure nupchok bel lopta la khonso tangbare. Tangche de ta deso Quran su mune chena khonso duglo dinde yor ta naranjo pögela loba sigirba Red Indians. Ani yo Red Indians Native American nalai जबरजस्ती उनीहरुको स्कुलमा पठायो र त्यहाँ चाहिँ अंग्रेजी मात्रै सिकाएर आफ्नो भाषा चाहिँ बोल्नु नपाउने एकदमै बोल्नु नपाउने त्यसरी अब हेर्दाखेरि तब हामी जस्तै छ अनि त खुङसोला नुचोक बे तानाङ थोङचोकला नुचोक बे तानाङ थोङचोकला in views of westerners ta khonso lalo nang sinchigo they were considered uncivilized lalo chigi ore lalo जंगली मान्छे अब उनीहरुले चाहिँ उनीहरुको नजरमा पश्चिमीहरुको नजरमा चाहिँ यिनीहरु जंगली जस्तै मान्थियो अब उनीहरु केस लामो पाल्छ लुगामा त्यति उनीहरुको त्यो ध्यान देखाउँदैन उनीहरुको हातमा बन्दुक हुँदैन र त्यस्तै एउटा केही कारणले चाहिँ यिनीहरुलाई जंगली भनेर भन्थ्यो त खुन्छला लालो सिगरबा they were considered uncivilized because they look different they think differently and they keep long hair and they don't care much about how they will look from outside tindes chene ta khonjo de karsa america ta khonjo pugu chunchu so ningje da phama dang cartel separated from their parents ani ta uchu gyabne जबरजस्ती उचु ग्याबने अनि नुपछक बे लपटा लतंग बरे ता खंचो खर्सा थन्ता अमेरिका युल्मिचो खान्डे योरसना न्यलचे गुंगु अर्ता दिनस कम्बल ओरेर बस्ने मान्छे सायद त्यो ठाउँतिर जाडो थियो होला र कम्बल ओरेर बस्ने अनि so they wear blankets on them
And then the nupchok patso khallo gyorasana nganchola mi go yina yang ngancho ta khasa America loba sigirba America loba sigire in Tibetan we call Great Indian as American loba ta khongcho dinde chabre kharsa ta thangbo khongcho dinde ngeche gonche degen dindes ani ta nuchok ba so khallo warsana nganchola mi de so go ina yang lobe shakti di sametangi sigyore we want these people we want to save them but we want to destroy their identity this sigyore so we want men without the blanket means they want to strip them from their custom dress the way they think and then they force them to the unarlai chai जबरजस्ती अंग्रेजी स्कुलमा पठाएर चाहिँ केस काट्नु लगायो अब उनीहरूले चाहिँ केस उनीहरूको दस्तुरमा केस लामो पाल्ने केस काट्नु लगायो अन्त आफ्नो भाषा बोल्नु नपाउने अंग्रेजी मात्रै सिक्नु पर्ने उनीहरूलाई त्यसरी बनायो अब उनीहरूको अस्तित्वलाई नष्ट गर्नु चाहेको छ मान्छे मार्नु चाहेको छैन उनीहरूको अस्तित्व Red Indianness Native Americanness in them they want to destroy it ta konju ngama dindare de mi logo chimbo tanda nganjo khamba diso nang shi ani ma la ma gebya la khebo logo chimbo shuk chimbo dinde yoken gi miri chikre dindare tene konjo khalsa ta de dindes nupchok wel lodal dindes tang barte ta madhyo sindhu छातीमा ढुङ्गा राखेर उनीहरू जानु पर्यो त्यहाँ बुवा आमादेखिको अलग पार्यो आफ्नो भाषा बोल्नु नपाउने केस लामो उनीहरू पाल्थ्यो त्यो पनि पाल्नु नपाउने त्यसरी उनीहरूको बिस्तारी भाषा हराउँदै गयो अस्तित्व हराउँदै गयो Tindas ta Francu ke khale ta ke puguchu soso ke magyab na ani soso ke lagyu nyakchig it is destined is destined to lose their language ani ta Francu ke khale la bharesa के लाभ रहेछ त दे अमेरिका चिकपो मारे त जेकब चेन्जुल छेकेन आक्रमण गर्ने सबैजनाले त्यही गर्छ चेन्जुल छेकेन सँगै दिछि गरे इट्स नट जस्ट अमेरिकन इट्स all the countries that invades other countries they do what they do they destroy their religion they destroy their language they destroy their everything and then they lose their identity their culture ta dinde duga de loba ta thanda
तल्लोबे शब्द दिन्छ योर्बा त्यो रेड इन्डियनको नाचहरू चाहिँ त्यो पहिलाको पिक्चरहरू देखेर त्यो नकल गर्नु सकिन्छ त ngoma Koranchoki trabe longen dinde yorba movie longen dinde nangla tena ngara ngancho shabro dindas traku gudu samne di konjo singyor trap singyor konjo tuklo yang ta parla ten dinde kungyor ngoma nang sing kungyor yina yang konjo shedangbe kabla tanda America yulmi Shegi Tadang. The tone of the song is like it used to be in Native American, but then they don't speak their language, so they speak. Some of them in Southern America they sing the same song in Spanish. How saddening it is. Semkyoyare. Ta Korancho she kandestangi yume tinde longen la thungi yorba. They see how they used to dance, how they used to sing, but they don't know the language. So they sing in Spanish in Southern America. So they lost their identity. Tindas chenata ani kaler America la ani tim kurwa chimbaresa. The law in America underwent some changes. Ani America ko kanun ma alikati परिवर्तन आउँदाखेरि चाहिँ अब तिमीको तिमीहरुको भाषा बोल्नु पाउँछ जे गर्नु छ आफ्नो मर्जी अनुसार गर खेरान्चो खारे छेदु येनायाङ खेरान्चो ले मिक्सेल की साचा खेरान्चो ला शगी we will keep land separately for you. Ani whatever if you want to revive your language you can do this. So tindas chebe kabla ta 가르치 urta kerang michigi ke changnayang mishendagi hamagona kerangi chocho kerangi acha kerangi palagi ke de hamagona ani pento kaya yomarba ani kharsa ta changa dudu zamba ke di haku gen sita yomare ke di labya gi tatu Korancho ke ra tatu yore tatu di tese gyap thukyan yo mare ta Korancho ke thar thore singen resking is yugire mato ke thar chimba sege mechang lab thukyan yo mare ha ko gen ya sita yo mare tene Korancho la soso ke rawang changya gi rawang te na yang changken sita machung ba resa ta dindas cheche Korancho America la debe kabla America nangsi inchi ke gyap America gi mi nangsi samlo tang chena yang konjo tongba chikwa mare even though they adopt Western culture the way Westerners think, even if they do all these things, they are different in appearance. Chesa ta konjo labdala debe kabla ani konjo la chale gyursa they make fun of him ta konjo tanda America yulmi so ngoma ta penangonda dinde tango chungna if they have to give signal dina konjo lagu yarwa ani konjo chike karsho gore Native American double dinde miti thongson ani konjo chele gemni lagu dosa ta ngone ge American cha thupsonge diang cha thu yo mare sosu ngogo yang la pare yang phajne konjo gacha ta
nganchu mire samne thanglen chigi omare. They don't accept them wholeheartedly as one of themselves, even though they have adopted everything. Tindas cheche ta semba kyoya gi ne chulruba. Khoncho tendeng gyachak nge samchula. Khoncho phebe mirik rang re samgido. Ta di khoncho la di chenwang tangne chungbarba. Unala चाहिँ यस्तो किन भयो जबरजस्ती उनीहरूलाई यस्तो गर्नु लगाउन कारण त्यस्तो भएको तंगन्जो दे खारेसो गोरे ग्यागारला किरा फेके ग्याप छोगी मे सिगे यो मारे चुबा गुन छोगी मे सेखेन यो मारे नंबे छ लोपजुङ थे छोगी मे सेखेन यो मारे मेना yang ta अमेरिका ला छासाबिना अनि फेके क्याप्टेन न्युङदु फेके गिचबला इन्ची के क्याप्टेन मंगदु थागान सिन ग्यागारला छासाबिना अनि फेके क्याप्टेन न्युङदु ग्यागार के क्याप्टेन मंगदु दार्जिलिङ ला छासाबिना फेके क्याप्टेन न्युङदु अनि नेपाली के क्याप्टेन मंगदु तंगन्जो दे लोयाङ शोर्चे there being negligence from our side. The same thing is happening in our community. Tanganjo de dine chabarwa. Dine ta thanda ngansola ta uti yagoshi butik. Kongsa chok yore. Tuidan namba kundu soso pyoge gelchimbo imbe korla. Kalap yang ne yang tu nangi yore. Ta nganzo de isinu bu jaba tan capsule chi sene ani cherbo yongwa shosen molam gebya chamma to ani khongi kanang ba nangshin chigi yomare. Mache be ina kirang America la shuje America lukso changma ta kirang gi konzo tuklo gombane sim konzo keje shebane sim kiran chena yang kiran la thamala yawa chigir ba ani American yang chamatu soso mowa yang la tindri yongya pe nyanga chembo ta je thanda lobsan singela gi yang ne yang tu tesumuduga integrate but don't assimilate. Integrate but don't assimilate. Mishanda nyamdo ship gugu yore khonso chö dang lukso la manso gushap che gugu yore chanjok che gugu yore yina yang soso ngobo malakwa chene soso ngobo la sona ani chabarda nganzo de rikshung segirba. We say this tradition many times, but the soul of the tradition is your language. As long as your language survives, your identity will survive. Once your language is lost, the soul of Tibetanness or Tamangness, Sherperness, English ma त्यसरी त भन्दैन र पनि अब बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यो हराउँछ त्यो हराइसकेपछि अनि त्यो तपाई त्यता पनि हुन सक्दैन नाम पनि भिन्दैछ नाक नक्सा पनि भिन्दैछ र तपाई पश्चिमी हुनु खोजे तापनि एकदमै हुन सक्दैन त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो अस्तित्वलाई बचाउनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भन्नुको लागि चाहिँ मैले यो
भिडियो बनाएको त ngaranchu de ngola baina nganchu rikchungi sokcha the soul of our tradition is the language. Learning to read Tibetan and write Tibetan is not big deal, but once you lose your language, you have nothing, and you cannot be some other you wanted to be. So dine parichiwa me suri lebo me parichiwa me suri lebo me sana hindi kela na घर का na घाट का. You will not be accepted in the community you want to join, and you can not be yourself since you don't have your identity. So that the jindes ngarancho ngindre michala phame nangla pugucho nyamdu yinchik minchik phege kyon gugido phege yinchik minchik kyon gugido ta tanda native america la chungma di nganchu la yongya nyangkha yore di chabayina ani ke labina charbarta ke gelche shure ke di rikchungi sokcha. The language is soul of your culture. Tindere chichata nyentung di de samshagi ani di nge de nyentung sebe nang di yakshu yinsum gido ani keranchu kimche jojo acha 창말라 tenso당로나 소설계 침복 소설계 결침복 가져 임매 켄도 용약이 체도 규글 강망만랑로랑 share is as many times as you can to save our identity, the soul of our tradition. 어드레스 체체 대참 lesson de samshagi ani chela yang ger